Kampana. Napalabas, iti kaadda ni Alfon iti turod, dimteng ni Daniel, ket kas taunay tiragsak ni Alfon ang nakakita manen iti gayem na. Inawis na nga ro daytoy amapan iti pagtrabtrabahuan ni Romana, iti sabali a bangir. Mas daw ni Osang ang nakakita iti family picture da Senyor Pasito, gaputan adlaw na asaan da akaruprupa ni Maria. Naklat ni Osang iti masidagken kuana ni Maria, ket nagkakanat dagiti imbalbalikas daytoy. Iti daytamot lakan ito. Nagturong da Alfon, Romana ken Daniel iti simbaan, tapno agkararag, ken nagkikinarida pay iti tunggal maysa. Inawis ni Alfon dagiti gagayem nang agturong iti maysa a restaurant. Iti met pa nagsarsarita da Senyor Pasito ken Max. Maragragsakan ti immon una, gaputaadan ti makaammo iti kinasya sino ti impormante asapsapulen dagitoy. Ita gagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. Kampana! No kasta, adan nakasarita ni Sika na makamamo, ti kinasya sino ti impormante. Wan, senyor. Ngamsakbay kano nga ibaganat ti kinasya sino ti impormante. Maitod kano pa'y adagos ti tangdan na. Saan na parikot ta? Oray manunagatad ti kayat day na tao. Basta maibagala ni iso ti kinasya sino ti impormante na nang patiliw kadag iti kontrabando ni siya. Anya ti plano yo ita, senyor. Ited na dagos ni Sika ti dinero. Nakayat day na tao na mangibaga ti kinasya sino ti impormante. Anang patiliw kadag iti kontrabando ni siya. Matongpal, senyor Pasito. Iti kanito na maamuanan ni Dakayo ti kinasya sino day nga impormante. Sika na mismon ti manglikitar. Nalakalang aramidon dayta, senyor Pasito. Kayat ko launay dayta at trabaho. Saan ni siyak na kayat na pumalpak ni Sika? Nalinis ti kayat ni siyak na trabaho. Amudak matan, senyor. Nalakalang ay patongpal ko. Tibilin mo. Awaren ti pagtalkan ni siyak na manglikidar iti dayjen na tao. No saan na Sika? Ikan ni siyak ni Sika iti dakil nagatad. Basta maaramid ni Sika iti husto, ti papaaramid ni siya. Itay tayo pa pagsarsaritaan ti may panggapi ti gitara. Ay, kaano tayo nga tamal pa sa pagsaritaan dayta? Kapabayin mo't ngamin kan Kalfon. Kastoy langin Daniel. Pagudwanta ti may gatang iti gitara. Tapno damot pasit ko iti irigalom ka ni Tata Mauro. Ha? Di ka naggadgad, Daniel. Saan la gitara ti gatangan tayo para iti kasangay ni Tata Mauro? Hintay pa'y gumatang itado a regalo. Anya? Siyempre, iraman tamot tindita ni Romana. Talo tayo amang isagot iti regalo ko ni Tata Mauro. O sige, mangtedak mat iti igatang tayo iti regalo. Mayatak iti dayta. Saan ni Romana? Da kami latan ki ni Daniel ti makaamo. Kalpasan ti panangan tayo diti restaurant. Mapantayo di pagkatangan ti gitara. Ken daddo mapay apang regalo. Sapay la kuma. Tamagustuhan ni Tata Mauro ti ginatang tayo t-shirt. Ken daddo mapay gamit na, Daniel. Adoon na yung tiginatang tayo arigalo. Ang mga no maibusin ti kwartam, Alfon. Awan ang yaman na gayam. Para matla dahi ito ni Tata Mauro. Hun gayam. Tilangan gitara ti saan tayo pa nagatang. Iti ruwar ti molti nakakitaan mi ken ni Daniel iti napinta sa gitara, Alfon. Kasta ka di, Romana? Anya pa ilang roder aramidin tayo. Mapantayon iti pagkatangan ti gitara. Alang rod. Intayon. Umay kan, Romana. Alfon. Mauro, apay asikamanen ti agin inaw. Sika lang arudan ti nagluto. Siya kon ti mangaramid iti dayta. Salome, baybayan naklat ta kuman.
Imbagak matenken ka, ngay talayang mananyaramitak da ito eh. Mauro, Di nakadi pa kadanagan, takabailak amin da ito nga aramidan. Sa maysa, kaya't kamat at tulungan. ala, si kangarod ti makaam mo. Aramidak da ito'y gaputa, ay ayatan ka sa lami. Kanayon ko maalaglag ipon da ita. Ay na, Mauro. Itay pa'y nga ibagbagam day ta kanyak. Amok matkat nga ay ayatan nak. Diyak mauma amang ibalbalikas iti da ita sa lami. Gaputa talaga mo't nga ay ayatan ka. Si kalaang ti babae iti biyak ko. Kinapudno na. Kay kayat kumataan no ibalbalikas mo nga ay ayatan nak, Mauro. Salome, No kasano ti panagayat mo kanyak. Kasta akmat kan ka. Saan to nga agbaliw ti panagayat ko kan ka, Mauro. Nagatang tayong ti gitara, Daniel. Nagpinta sa gitara. Sigurado ang magustuhan dahi ni Tata Mauro. Sigurado dahi ta, Alfon. Masukatan mo't langan ti daan ang gitara ni Tatang. Kat agyaman akin ka, ha? Awan ti rumba nga pagyamanam. Takas laamak mo't ni Tata Mauro. Sa minsa, nagbingayan tamot ting gatang iti gitara, saan ka di? Alfon, Daniel, ang mga nusap-sapulan na ko ni Nanang. Agawid tayon. O sige, Romana. Itulod kan. Tamangan no agungat ni Nana karidad. No mabayagan ka nga agawid. Kasanon dagiti ginatang tayo para ka ni Tata Mauro. Saan mo't ang mabaling nga iyawid mo, Daniel? Tamakita ni Tata Mauro dagito eh. Huh? Uwan nagpaiso niya. Saan perong bang makita ni Tatang dagiti regalo tayo para iti kasangay na? No kayat yo, siyak pala ti mangyawid ka dagita regalo. Idulin ko pala iti balay. O sige, Romana. May mayat pa'y. Nagyamanak ah. Irwar tayo langan dagiti regalo tayo iti kaaldawan ti kasangay ni Tatang. Ta sorpresain tayo. Malaman, ngamsan pa simbangpet ni Romana. Ay, sa di naman nga tanti na panandang agagayam. Urayak latan ti anak ko. Sapay sa anak ang makaid na. No saan payas. Ne, aday tamat gaya man. Nanang! Adakon! Ne, nagadumot tanti imot mo asimbangpet anak ko. Adapay gitara. Akin kukwa kada gita. Kukwa ni Daniel dagito'y Nanang. Isagot na kan ni Tata Mauro inton kasangay na. Siyak ka no ti mangidulin. Ah, kasta ka di. Mas daawak laang atan eh. Nagadumot tanti imot mo ang nagawid. Adapay gitara. Ay, uwan gayam. Saan mo ka di akadwa da Daniel kan Alfon nga imay dito'y balay? Pimanaw damot la adagos. Kalpasan na itulundak diti balay, Nanang. Ay, kat pinastrat mo kumapay ida dito'y balay at apno agmerienda da anak ko. Isumot timbagak kadakwada, Nanang. Ngam, nabsug da pa'y mat. Kalkalpas mi lang amin anangan iti sentro. Ala, agin anakamat nga rudon anak ko. Idulin mo pa'y ladagita regalo para iti ama ni Daniel. Ang datan dito'y batog ti balayo, Daniel. Sigurado ka saan kan adumanon dita balay, Alfon? Saanan gayam? Aglayo na ko ni Dimansyon. Umayak to lang ni simbaan nintan bigat. Sige gayam. Masapak mo't lama pa ni simbaan. Tatulungak ni Padre Burgos iti panagmisa na. Sige nga rod gayam. Aganad ka iti panagmanehom, Alfon. Wan Daniel. Sige. Ay, mamana kong dita balay. Amok nga urayan na kung datatang kananang. Medyo nabayagan kami ngamin ang nagpaspasya radyo sentro. Sana bale, tanagatang mimot na dagiti isagot mi kanitatang inton kasangay na. Isurpresa mi langan kada Romana kan Alfon dagiti regalo mi. Oh, apay nga isagsaganam dagta radyo, Mauro. Anya ti alameda. Basta, mabit lang da ito eh. Ala, umay ka pa, tagsa. Pa, Ganda ng tatisang miwong iti radyo.
Anya, ay na Mauro, kasla akmatan balasang nga alupang. Anya ka din dar aramidam. Umay ka din sa nagsalat lang. Ay, sika Di na mapampanunot mo nga aramidan. Saan tan nga agtutubo? Barong ni Daniel nga anak ta. Anya ko ma. Ang salat akit din. Sayang pinapinta sa sana. Sige man laangan. Tanday. Mamangara na ka magsalat kong kaso. Kaumaan ti kastoy nga. Kumakalbaling lako. Ingon nga siya ar-ara ko. Anya. Sa kaya pasulnitan dagiti nagkurangak ken kanasa. Nabayag a panawin at pinaramit ken iti kastoy. Mauro. Ado ti nagkurang. Iso arumbang lasulnita amin dagita. Iti kanito ti panagmaymaysak. Kanayon a malaglagip na. Da kayo ken ni Daniel nga anak ta. Bakit naboy-boyahin kita nagsalag at tatangkol na kami ti salas? Ito lang makita dahi ito nga ranamidan ka. Nalaiga tataganganan. Sakay la po nga. Tag na naayo nga, mga dadito'y pa yung tatang. Sa subsubli ito trabaho niya. Tag mo kasama ka ta. Ayun nga, tanda na kami kaninana. Yeah. Masunod ka dito, yung anak. Tanda na kami tatang. Daniel, umay ka. Anak ko. Uwan nanang! Tatang! Pumasilid ako. Talpas kami na nagsalakan ni nanang mo, Daniel. Umasidag ka man kanya, anak ko. Tatang. Daniel, anak. Inarakop nak mo tin tatang. Ay na, bye-bye amlat tanti amam, Daniel. Idi pa'y naminsan nga aldaw akas tati amam. Kasla ka na yun, maililiwan. Bye-bye, andak ka delatan. Kaya't kung arod nga ramidan ti kastoy. Tanabayag, asaan kayo anaarakop. Tatang. Daniel, laglagi pa makanayon dagiti imbilin ko kun ka. Dagiti insurok kun ka iti kalabas, awagas ti pan nakirangit. Tapno ammo masalakniban ti bagim, iti kanito nga damanin ti mangdangran kun ka. Uwan tatang. Jak malipatan dahi tangayin sursuro yo. Nukas pangarigan ta agsubli akto iti trabaho. Kabailam to mata na salakniban ti inam. Mauro, anya ka di manenday ta nga ibagbagam. Tulungam ti inam dito unag ti balay, ha, Daniel? Saan mo ko maabaybayan? Inton awanak manen. Ha? Napatag kayo kanya kapamilya. Mauro, apay nga agwa kamutan. Tsak malaptan ta agluwa sa lume. Ano mapalbalin? Di kay kayat apanawan. Gaputa napatag kayo pa. Umasilid ka sa lume. Kaya't kayo nga arakupan ni Daniel. Mauro, Kaya't kayo nga arakupan. Gaputa napatag kayo unahin kanya. Apayag inak inayaban. Tapno nakita ko mamat dagiti gagayem ta, Alfon. Pasensya kan manang Maria. Kalat lang amin ang napanunot ka sa pulon da Daniel, kan Romana. Iso adi kan naayaban. Ay, kailiw ko man na makita dagiti gagayem ta, Alfon. Sana bali manang. At nang tumanin aldaw nga agkikita tayo. Okay. Di ka madanagan. No kayat mo, sumurot ka kanya amapan makimisa inton bigat. Tayo ti pagsarakan mi ni Daniel. Anya, mapanak mat makimisa? Kasta ka di, Alfon? Wala. Agidam ta na mapan makimisa inton bigat manang Maria. Ako Ay, adagayang papan
Panakinton bigat. Masapa ak gayam arumwal. Makimisa ka pa'y. Sakbayan mapan kay ti papanam manang. Ako jak pala masangot ti makimisa. Napatpatag ti aramidak inton bigat, Alfon. Aglabamat ti aramidak ita. Nagmurangan ni Senyorito Alfon ti labaak. Kasla saan mat anamurang dagiti bado ni Senyorito Alfon. Ay na, nagbanglulat na dagiti kaus na. Ay na, nagmayat asay-say open ti bangbanglo ni Senyorito Alfon. Ay na, arako pagmankit di ti bado na nagbanglo. Ay na. Kaslar arako pagmatan ni Senyorito Alfon. Gapo iti panangarako po iti bado na. Ay, sige lang, Senyorito Alfon. Arako panaklata. Ay na, arako panak iti nairot. Manang Osang? Ay na, nagbanglo ka talaga, Senyorito. Saan ka lang, anabanglo? Ay na, nagtaar ka pa. Manang Osang? Ay, gwapo! Ay, Inarakot na mutin. Manang Osang? Ay, Diyos ko. Sorry, senyorita. Ay na, naklatak lang amin. Iso anarakop ka. Ay, pakawanan nak. Apay, arakupam ti badok, Manang Osang? Ay, kwa. Jay, kwa. Ay, anya ka din na ito nararamidag. Ay, anya nga iti isungbat ko kan ni Guwapo. Ay, kan ni Senyorito Alfon. Hello, Manang Osang? Ano ka dito mapaspasamak yun ka? Ay, kwa. Kwa, Senyorito. Sinayop ko lang ang tibadong. Taamangan ko nak no saan pa'y anamurang. Ay, na. Huh? Wine. Ay, kastang agpay so, Senyorito. Ay, sinayop ko lang tibadom. Awan sa bali akayat na asawan. Manang Osang? Ay, Senyorito? Ada ka di ipaaramid mo kanya? Kahit ko tagdigos iti swimming pool, Manang Osang. Isa ka nang dagiti usarik nagdigos. Agdigos ka iti swimming pool, Senyorito? Anya di pangpanggapan ni Osang ngaramiden. Gagayem di uliwaya na denggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Kampana! Nobela ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kampana! Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.